Iti dayti nga malem kakabsat, ituloy ko deti very exciting lesson tayo. May panggap iti scripture swords for personal battles. Scripture swords for personal battles. Kasano tayo nga ikangker dagiti struggle tayo nga nganuhan tayo makangker datayon agbalin nga victim aket agbalin tayo nga defeated iti biag tayo nga kas Kristiyano. Ket hantay dapat nga defeated kasi ti victory kakabsat ket inkariti apon eh. Kunana di 1 Corinthians 15 verse 57, thanks be unto God which giveth us the victory through Christ Jesus. Tapos kunana di 1 John chapter 5 nga faith, even our faith kunana, it is the victory that overcomes the world. So, as Christians, sa dinuman ti ayan tayo, adakay man yan ta abroad, wano dakay diti Pilipinas, adu nga sulisog, di ba? Adu nga negatibo nga bambanag. Ket kasbay sa nga Kristiyano ti pampanunutem, kasanuak nga tanga agballaygi. Amen? Oo. Laglagi po niyo kakabsat. Let me just draw the introduction very well. Tapno adadda nga napintas ti sir kan pasok na deti message tayo. Generally, aming nga tao, tikas na pan naka-concern na ti panagbiag ket di ko natin nga survival. Aya, digiti basic necessities tayo. Anati kanek, anati inumek, anati ikawus ko, anati pagbiag ko, pangalak iti pagkakwak ti balay, kanda dumapay. So, basically, ti concern deti nga lubong kakabsat ket deti basic necessities ti pan naka-i-provide. Digiti basic nga pagkaskasapulan tayo iti panagbiag. Pero sa usaping Kristiyano, kada tayo nga anak iti Apo kakabsat, we have a faithful God. We have a heavenly Father who provides for us, who promised that all of these things shall be added unto you. Iso nga ti primary nga concern tayo nga anak ti Apo kat halaan nga DJ survival uno existence no diket kasano nga agserbiak iti Apo makapagbalegi-ak. So ado dagiti surrounding factors, pressures, elements nga mangted ti panang struggle kada tayo ket ti kang runaan dita kakabsat iso deti personal struggles tayo. Ket deti lesson tayo scripture swords. So dagiti sa uti Apo iso dati kinapudno ken prinsipyo nga iduyok tayo tapno iti kasta ket ma-overcome tayo kakabsat digiti nga personal battles tayo. Lukibon tayo ti Biblia tayo kakabsat di 2 Corinthians chapter 10. Okay? 2 Corinthians chapter 10 verses number 3 to 5. Okay? 2 Corinthians chapter 10, 3 to 5. Kung natin nasantuan nga surat, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. So, makita yung adati dua nga aspekti pa nagbiag. Aya, DJ walk in the flesh, iso deti kasasaad tayo nga kastao. The necessities tayo, kanda dumapay. At datayo iti dayta kunana. Ngem, impakita na ti another nga aspeto ti biag tayo nga kas Kristiyano. Iso deti di kasasaad tayo nga kas Kristiyano. We do not war after the flesh. Verse number 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So, digito yung nga weapon tayo, kaya nakakabsat nga warwaran. Digito yung bambanag nga kas lamang dadael wano mang defeat kada tayo kakabsat. So, kunana, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kunana ti verse 5, casting down imaginations, okay? And every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So, nakita tayo kakabsat, kadigiti naglabas, ti may nga struggle, personal battle, nga masapol nga makangker tayo kat deti anger. So nakita tayo i Ephesians chapter 4, 26 to 27. Be ye angry and sin not. And then naadal tayo pa i anxiety. When normal nga kastao,
makarik na tayo mapanunot tayo ti panagdanag. Ayan, ti panangi kalikagom, dagiti banbanag iti panagbiag. Ngem ti ko na ti Apo hangkay madanagan. But seek ye first, i-prioritize mo. So, maisip natin lahat yan. Pero hana kayat ti Apo nga isu iti mang control ti panunot tayo. Kayat na nga ma-exercise tayo ti pamati tayo. Okay? We also have discussed about bitterness, kinapait, burnout, digitoy. Kung ni Apo Jesus, come unto me, all ye that labor. And then naadal tayo, complaining. Dete, tipuso tayo kanahayon nga agririri kakabsat. And then what? Confusion. Nakita tayo. Ano pa critical spirit. Discontent. Oo. Doubt. Dito pa nagdua-dua. Di ko na basa. Di nga, ano di ko nanan. I believe, Lord, kunana, help thou my unbelief. Na-addressan tayo pa'y kakabsat. Dito envy. Okay? Ken kastamutan iti fear. So, itatta kakabsat, kaya't ko nga i-share dito sumaruno, nga personal battle, nga masapul nga makangker. Okay? Sumaruno kakabsat is materialism. Let's discuss this afternoon data about materialism. No materialism kakabsat, kastoy data. Bale, ti Bible, there are several verses nga imbagana nga hantayo nga dapat ayaten iti na inmaterialan nga bambanag. Di ko na nga love not the world, neither the things that are in the world. 1 John chapter 2 verse 15. So agpayso nga inikkan na tayo ti Apo, digito nga resources ngem hantay dapat nga ayaten because di ti materialism. Maya-maya i-define ko kung ano yan. And then, 1 Timothy chapter 6, kunana, for the love of money is the root of all evil. So, hanadakas ti madaan iti kwarta. Money itself is not evil. It is the love for money that is evil. So, itatagakabsat, ayan, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So, i-define ko kakabsat, the difference, the materialism, kundi the opposite, the opposite of materialism. Listen very carefully, numabalin nyo nga i-type dito, if you have a hold on your possessions, no sika iti makintingel, kadigito possessions mo, that is stewardship. Okay? If you have a hold on your possessions, that is stewardship. So, hanadakas ti madan iti possession because God giveth us all things richly to enjoy. Tapos kuna na di Book of Psalms, He daily loadeth us with blessings. Iti Deuteronomy, He giveth us power to get wealth. So, even Christians can be blessed by God with tremendous possessions. But, eto ang stewardship. If you have a hold on your possessions, ang tawag dyan, stewardship. Kasi i-manage mo ka. Dejat kahit nga sawan, you are in control. You manage it. You control it. Sika iti mang-control o mang-manage ka digiti nga possession. So, ang tawag po dyan is stewardship. And as a steward, we realize God owns everything. God is the source. Ket ti panagyan tayo nga Kristiyano, aming adda kada tayo, bali stewards na tayo lang ti Apo, right? Dapat clear king ka di jay. Oo. And then as a steward, basapul faithful ka. Tingnan na sa DJ faithful, no anya iti plano ken purpose ti Apo, nga inted na king ka digita nga possession, make sure nga mausar mo dayjay iti dayjay panggep iti Apo ultimately for His glory. Okay? Let's continue. Ituloy yung DJ nga statement. On the other hand, eto. If your possessions have a hold on you, that is materialism. If your possessions have a hold on you,
that is materialism. No, dagitay possessions tayo. Kat iso damutin ti Diyos tayo. Kala ison ti makintingel kada tayo. Ison ti mangidiktar ti biyag tayo. Mangkontrol ti panunod tayo. Ison ti agbalin nga pinaka-source of joy tayo. Haamutin nga jay giver, no dikat jay gift. Haamutin nga jay source, no dikat jay blessingan iti makintingel ti puso tayo. That's what you call materialism. So, makita yun, jay difference kakabsat. Ala, kopyaan yung nga nasayaat, napintas deta nga definition. Basaan tayo man amin, ha? Let us read all together, ha? Okay? Ready, read. If you have a hold on your possessions, that is stewardship. If your possessions have a hold on you, that is materialism. The word nga hold, nusukatam ti word nga control. If you have a control on your possessions, that is stewardship because you are managing them. But if your possessions have a control on you, kaslakin ni Mrs. Lot, di ba? Adult possession na, ng ti problema, jay possession, tengel na, jay puso na. Iso making control, jay biyag na. Iso nga, idi ko na, di angels kat ko na, you need to leave this place at once, as soon as possible, asap. Tati Diyos kat pagtudwan na. Dito'y Sodom and Gomorrah. Akat, agalangan, jerik na kakabsat ni Mrs. Lot, kasi mapanahawan na, digitay bambanag, materialistic, kaya't nangasawan, digitay nga banag, isuti makintingel ti biyag na kakabsat. Han na kaya nga mapukaw digitay, because parang sa kanya, pag nawala yon, wala na rin siya. Dati nga Kristiyano, hindi ganun ang pananaw natin sa buhay, kasi amin na banag, temporary So, things come and go, di ba? Money have wings ko na nangarod ta Bible. Iso nga, tatagakabsat, idi pumanaw da nga kastan. Di, siyempre, agtudon, madjeli ko dan agtudon ti wagakabsat. Iti Sodom and Gomorrah. Agtudon. Okay, kung nanikir agtudot, bato ko na. Okay, idi agtudon, jeli ko dan nga kastan. Kat mangag ni Mrs. Lot, gaputa isot, ayan ti puso nakakabsat, apo nasayangan. Alahan mo't nga dete, hantay sayangan, not that we do not value the worth dagiti possessions, ngem gardan tayo di puso tayo, nasayangan ti urayla, kat ti ko na di angel, don't look back ko na, sangkay nga tumaltalyaw, kitaan nyo, di papanan tayo, saan nga di naggapuan tayo, masayangan di puso na, tinaliyaw na kakabsat, ka na napasamak, nagbalin nga tidek iti asin, pillar of salt. Why? Because jay puso na materialistic. Kakabsat, masapol, nang runa kada kayo nga young people, madama nga umuli kayo ti panagadal, young professionals kayon ton, later on, the Lord will prosper you and bless you. Kakabsat, imula yo, yan tapuso kan panunot yo, deti nga lesson. If you are in control of the blessings, the resources of the Lord, kat at the godliness na panunot mo, that is good stewardship. Ngem no haano na godly ti panunot tayo na inlubunganan, kat digitay material possessions, isun ti makin control ti biyag tayo, agbalintay nga napalangguad, agbalintay nga selfish kan self-centered, lovers of pleasures more than lovers of God. Akat delikado, ti pangiturungan na kada tayo, dayjay nga panunot kakabsat. Iya dayo na kati apo, adunto nga misery, kan pait iti biyag, nga ma-experience mo kadeta kakabsat. Iso nga ti antidote tayo, dinggan nyo. Eto iti ko na ni Apo Jesus, di Matthew chapter 6, 19 and 20. Kita nyo ha? Nang runa kadagay nga dita abroad. Kat alahan ko ibaga nga nalakat biyag ta abroad ta, amang nga talaga nga narigrigat kakabsat ng tay ko na tayon, dakdakelat balyo ta kwartayo nga mina, ngagpay sumat. Wala nga pastor, dakkel ta balyo kwartami ang nangato mo ti cost of living dito. Dinggan nyo nga dita abroad kakabsat. Hanadakes nga ti apo parang ayon na kayo materially. Ngam clarify yung di panunot mo.
Anakadit goal ti biyag ko, agpabaknang, uno i-glorify ti Apo. Dayjay. Masapol nga i-clarify mo, day biyag mo kakabsat, anat panggag. Kat dahito iti kuna ni Apo Jesus, tandaanan nyo, Matthew chapter 6, 19 to 20. Detoy. Oh. Tapno makangker tayo't materialism ti biyag tayo, masapol nga adda iti pangipasukan tayo no pangilaanan tayo. Anat Ilocano pangilaanan? Pangi-spendan, pangi-investan tayo nga worthwhile. Digitoy nga mag-gain tayo nga resources at dapat pangi-investan tayo. So dito Matthew chapter 6 verse 19. Anak ko na, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20, detoy. But lay up for yourselves treasures in heaven. Oh, so kas Kristiyano, amirism di biyag mo, ha? Oh, self-evaluation ko nam. I am a Christian, I'm a child of God. At da langit nga agururay kanyak, ti inheritance ko, langit, isot tawid ko. Kat no ikanak ti Apo 10, 20, 30 years, kat palubusan na nga rumang ayak itinain materialan nga banag, kat blessan nat business ko, kanda dumapay nga aramid ko, akat daytoy iti dapat nga itatak ko ti panunot nga mindset, nga ti goal ko saan nga naindagaan no diket na ilangitan. Lay up for yourselves treasures. Kasi kunana, neither moth nor rust that corrupt. Saan nga madanon ti lati kakabsat? Ala, agpatakder kat balay mo yan taigid ta baybay, uri kasanok kadakkel na kakabsat, aglate. Oh, kat uri kasanok kadakkel na nga building, no dimnaan na dan kakabsat, mapuuran. In a matter of few hours na po. Amin na ba nagtemporary? Kasla ka no idi panawon na dita, Pampanga kakabsat kat nagdadakkel balbalay pinatakder dagiti addat abroad. Di kwan imay ti lahar kakabsat. Ket anat napasama kan makita da di balay da nga inagurnungan dat nakadado nga tawen. Ket tayla atep nan kakabsat ti agparparang. Anakit na sa nga dakas ti agkaroon ti napintas nga balay. Thank God for that. Ngem anyaman nga ited ti Apo kada tayo, ada mindset mo lata nga Lord. Ganito yan kasimple. Anyaman nga ited mo kanyak, idedikar kumot lang ka. It's a matter of dedication, dedicating it, and to be willing nga digitoy may invest ken mausarda nga the eternal value na ti pagka-investan na. Lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust doth not corrupt, where thieves do not break through or steal. Oh, eket no aming nga inurnong tayo, ininbustay lang nga para ti bagbagi tayo kakabsat. Agat haan na worthwhile investment na jay. Han na dakas nga ma-enjoy tayo mat kasi inted nga rod ti Apo tapno ma-enjoy tayo. But as Christians, again, sa usaping Kristiyano, kinakailangan mabantayan natin ang ating mga isip. O, iso nga ulit ka, takay nga young people, young professionals, young adult, madama nga agrubwat kayot panagsangat iti panagbiag, kat by the grace of God, da kami nga papastoryo, tila ta blessing mi, kat i-bless na kay ti Apo, God will open doors for you, i-prosper na kay dagiti businesses yo, pabaknan na kayo, apay, kasi ang mumi, nga no adda kada kayo, ti panunot, ti maysa nga good and faithful steward, sigurado kakabsat, nga dahito ministry, iti mairanod ka digita nga parabor iti Apo, kat tabiyagyo, mairanod mo, ti parabor ti Apo, gapo ka daytoy nga biblical mindset. Amen ba? Oh, iso nga praise God. Young people kay pelang, ububing kay pelang. Oh, na ni Brother Enan, itaytayag na di amen. Amen? Faith. Oh, baka ni Faith, agbalin na milyonarya deto. Apay kit di nga saan, di nga min. Yan. Okay? Di masangwana na aldaw. Amen? Brother Enan? Oh, kit diti amot biag tayo. Aya. Amotay kat ti biag tayo. Napigsatay itang, diti amot tunubigat. Iso nga, digito'y kakabsat, haan ko mga dete, aglabas iti biag kat talyawam, awaman lat na invest mo nga para iti Apo. Amen? Iso nga, tinagmayat diti kabsat. Let me just give this one thing more. Tinagmayat, ang sarap gawan ng kabutihan ng Panginoon eh.
O, kasi susuklihan at susuklihan kanya ng kabutihan. Nagmayat nga pagaramidan tinaimbag ti Apo kakabsat, han nalipatan di jay. Nakamay mayat. Ngam no pagaramidan mo ti Apo ti dakas kakabsat, agat agbalandra nga bumerang mo laging ka. Oh, what you sow, you will reap. So nga tandaanan nyo, digito yung nga prinsipyo kakabsat ha. Biblical truths. Oh, wag kayong padala sa damdamin. Wag kayong padala sa trend ng mundo. No, tilubong kat agiinon nang agpabak ng kadaamin. Di ko na namot dakas ti bumaknang. Pero wag tayo doon. Kailangan bilang Kristiyano, you are being driven and you are being controlled by this biblical truth. So, nakamay-mayat. Amen? Oh, so ulitin tayo. If you have a hold on your possession, that is what? Stewardship. Control mo. Sigati mangi-manage. But if your possessions have a hold on you, that is materialism. Deta, tandaanan nyo, deta, Matthew chapter 6, verses 19. Datayo nga naganat, nakabsat, habang nga ububing pa'y digiti anak tayo, ipaganat gatay kadakwadan. Isuro tay idan. Oo, iso nga number 1 kakabsat, deta giving. Well, datayo nga naganak, kuna tayo, digiti anak tayo, anak ko. Ne, uray kasto iti sitwasyon na. Hantay, igulpi tayo nga itad, aming nga tithes tayo hantay man nga maikwa nga every week. Ngam gulpian nga itad tayo amin. Masapol nga, digita para ti Apo, maitad para ti Apo. Digita kakabsat, kitaan tayo nga maisuro tayo at lay up treasures in heaven. Amen? Okay? Oh, ang sarap pag-usapan to. Pero let's move to the next. Another personal battle nga masapol nga ikangker tayo kakabsat. Impatience. Impatience. Oh, anat kahit na nga sa unti impatience kakabsat, han na makaururay. What do you mean, Pastor? Well, let me say several truths and realities in life. Realities. Kaadwan dagiti banag nga na pateg, han na maahala kakabsat iti agpatnag. They are not gained overnight. But it takes many years. Kala ko madeti kwa. Deti pa naka-build up ti trabaho ti Apo ti bakara kakabsat kat sang overnight. Awan, damagan yun ni Pastor John, apay, naturog kad tinagpatnag, kad idi makariing ti bigatan kad kastoy ti HBBC. Awan kakabsat. Perseverance, kan patience, panagpursige, panagananos, nga manginanamalat ta ti Apo. Oo, planting with hope latta dito, plastar tayo dito, nga God will just give the increase. Agan anos latta. Amen? Oh, another reality kakabsat, ni Apo Diyos ada timetable na. Timetable, amo yung timetable. No kuma agpaubrakat balay, na planom iti schedule. Kasla kuma itangalawas, dito iti ma-accomplish. Next week, dito iti ma-accomplish. Tuno third week, at datay tunti bimti makin nga to. Tuno fourth week, makabulan, agkwatay ton, roofing tayton. Eket no, di ka makaururay kat kunam. Nakabaybayg, deta nga pundasyon. Beam, deta nga, deta pangawag da nga minukwan. Kaslang healing na, uno, deta panang patangkan di foundation. Beam, deta, tiraan tayo nga sigudin ko natin, awan nakakabsat at dangarod iti proseso na nga talaga. Kastamot ti Apo, ada timetable na ti biyag tayo. Oh, iso nga dakay nga young people, ang kiagangganat nga agasawa. Amen? Oh, eket no teenager ka pelang ket maganatan kan. Eket di ka lakit kitan da manang mo isagani ka, da manang mo may anang ket na aglabos dayan ta proverbyon kakabsat. Oh, ha? Di kaya pang panunutan, paunaan nyo pela da manong yu Jan Joseph. Jan Joseph, are you watching? Agamen ka man dita, Jan Joseph. Oh, da manong yu J. Braille, paunaan nyo pela di gito. Okay? You see? So, God has a timetable. Kat, no ma-realize mo nga God orders our step, agwanos ka nga agururay. Tattagakabsat, the example tayo ti impatience. Ikan kayoan. Example ti impatience. Kitan tayo dito 1 Samuel chapter 10.
First Samuel chapter 10. Ada na pasamak dito yung kakabsat. Ito yung verse number 8. Kuna ni Samuel kini Saul. Ayan. Kuna na ni Samuel, and thou shalt go down before me to Gilgal. Ala, umuna ka nga mapang Gilgalan. Behold, kunana, sumarunuak. I will come down unto thee. Urayan na ka. To offer burnt offerings and to sacrifice sacrifices of peace offering. 7 days, urayan na ka. Makalawasak ka. Urayan na ti 7 days kunana. Shalt thou tarry till I come to thee and show thee what thou shalt do. Prophet deto, man of God. Kung anak ng Sol, umuna ka di Gilgalan, urayan na kijay, 7 nga aldaw. Ket umayak to, agidaton tantut burnt offering, ket isuntot pa ng ibagak king ka, no anya ti ibaga ti apo nga aramidem. Tattagakabsat, ti problema, ni deto yung King Saul na panagpaiso, han na makauray kakabsat. Ket anat na pasamak, anat na panlata nag-offeringan, inunnaan na kakabsat di adipon ti apo. Hana na uray ni King Saul. So anat na pasamak, nagbasol isuna ti apo, anat basol na impatience. Mga kapatid, impatience is a terrible sin that can cause a lot of misery in your life. Pagbabayaran mo yan ng habang buhay dahil sa impatience mo. Iso nga, no adakas ta nga struggle mo kakabsat nga dete, sikatay tao nga na makaururay lataga na yun dete, dimam mo nga urayan iti panangituyang ti apo, dete kayat mo latan, kaslatay anak nga kayat na latan, kaslahan na maigawi din kakabsat, kontrol na nga i-manipulate tinaganak na kakabsat, madi, young people, masapol nga bisaber, bibigilant, agmasirib ka, ma-realize mo nga, madimot lagpay. So ano ipilit ko deti kat at the timetable ti apo kat awana urayak lat ti apo ati panangiturong na dagiti pasamak. Di nga min kakabsat. So anat na pasamak, gapo ka deti nga panagbasol ni Saul kakabsat deti impatience, akat nagkaroon iti problema iti panagbiag na kakabsat. Dayjay. Iso nga masapol nga datayong anak iti apo at the patience tayo. So anat antidote tayo nga rod. Anat verse tayo para iti impatience. Psalms 31:14 and 15. Kunana na But I trusted in thee, O Lord. Nagtalagak ken ka, O Apo, kunana. I said, Thou art my God. Bigbigem nga hanggang ka Diyos. At the Diyos nga isot makin hawak dagiti amin nga events iti panagbiag. Okay? Verse number 15. Anak kunana. My times are in thy hand. Kita? Kakabsat, na plano ti apon. The steps of a good man are ordered by the Lord. Tilang aramidam kat live one day at a time. So rutom lang ti panangiturong ti apo king ka. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Nakita yung kakabsat. Amen ba? Di kiti biyag tayo, adayan ti ima ti apo. Amen? Iso nga da kayo nga anak, napintas nga paiturayan kayo kadagiti naganak yo. Kasi tested by time dagiti naganak yo. Amen? Tested by time. Ni Carla, tested by time ni mamang mo. Carla, iso nga iyuman mo dagiti panggepugan mamang mo. Jebes, amen? Ni papang mo, tested by time. Amen? Iso nga iyuman mo. Praise the Lord. Sino pa'y digiti anak nga dita idata. Blessed. Tested by time ni mamang mo. Kat uray na ringgor ni mamang mo ko tested by time mat. Iso nga ko na anak makunam ma, digiti nga panggap iti panagbiag. Kasjay, inikkan na kay ti apo, dagiti naganak ka isuda iti mangiturong, bayan yung agsauda, kat ibagada iti advice, counsel, wisdom, because your time is in the hand of the Lord. Amen? Amen ba? Mga young people? Mga magulang, amen? Praise the Lord. Thumbs up, mga parents. To God be the glory. You see?
So nga kunana, my times are in your hand. Nagmayat. Kaslamot deti building project tayo ti bakara. Agad kayat tayon as soon as possible. Kung na tayo, maana ta. Iuray tayo lahat iti panangi dalan, panangi turong iti apo. Okay? Let me give you another thing. Kakabsat. Another point. Nga struggle ti daddo mga Kristiyano. Feeling of inadequacy. Okay? Feeling of inadequacy. Ayan. Anak ka na sound, dito feeling of inadequacy. Eket, dito kakabsat, DJ pan nakariknam, nga no, adda dagitay kaslang challenges, uno, akmem, nga responsibilidad iti panagbiag. Kat kita DJ kasasaad mo, parang kulang na kulang, walang-wala. Kumbaga kat, no kitam ti bagim kat, how can I do this? Di ba? Kasano nga maaramid ko dito nga banag. So, no dadumagat umdas mo't dito kakabsat nga mangidep, uno mang pundi, tita pintas nga tarigagay ti may sa Kristiyano, uray na barat tarigagay ng agserbiti apo, no daduma no makita na DJ nga sitwasyon kat maidep, mapundi, di panunot, maupay, kakabsat. Ngem, ana iti dapat nga laglagi pun tayo ti panunot tayo. 2 Corinthians 12:9. Ito. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Anak ko na day 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, anak ko na, my grace is sufficient for thee. Tama? Teka, tingnan natin ha. 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Tigayam na pintas ng panunutan. No, mariknam, dito feeling of inadequacy, inadequate, kulang. Dito nga sa wall. Dito nga bursty, lagi pa ko nam ako. Han nga dapat gayam, mapundi, uno maidep, titarigagay kong agserbikin ka, gapulaang ti kinakapoy ko, uno gapulang ti kinanumok, uno gapulaang iti kinalapik ko apo, ta gayam, impalubos mo nga kasjay, design mo gayam dijay Lord, tapnon ti parabor mo, ket maan-anay iti panagbiag ko. No ma-realize mo dijay kakabsat, ket dete maidep nga riknam adagda kakabsat nga rumayray. DJ bara ken tarigagay mong agserbi iti apo. Amen? Feeling of inadequacy. Sino kada kay ti makarikna no daduma, lagat you don't need to raise your hand, but you feel like that nga there is a feeling of inadequacy. Ket haan hangkay may idep kakabsat, hangkay mapumpundi. Dapat laglagi po nyo deta nga verse, 2 Corinthians 12:9. In fact, detat may nga life verse ni Pastor John. Deta 2 Corinthians 12:9. Okay? Dahil ti sumaruno kakabsat. Maudi nga itod ko kada kay ita nga malem. Nga masapol nga ikangker tayo nga struggle. Okay? Detoy. Ang nga dete ko ang kaadwan nga anak, medyo struggle detoy. Anak ko nayo, pastor. Anang arod? Ana deta, pastor. Okay. Laziness. Amen. Laziness. Anat laziness. Kinasadot. Kinasulit. Amen? Ket idi okay pa lang di sitwasyon dito balay kakabsat. Apo ni Catherine, di kanayon nga mabaon-baon. Ket iso nga nakanak na ka maubing at ubing pelang kakabsat nga mabaon. Pasaray ko namin ako kat ada paalan ni mami na di baba, adamot paalak. Catherine kamat alan di kaston. Ket ti pagsayaatan na di ubing kakabsat, nagagag nga mabaon. Katatan, siyempre ni Kirk, nalaing mat ni Kirk, ng adadangan ni Catherine di mabaon-baon. So nga, itatantawan ni Catherine ko na all things work together deto yan. So paka-training ang mga ubingan ko na kinikir. Isot baon-baon ng midtuyeng kakabsat. Isot bang karga deti, wak na deti tumbler ko. Isot assistant ko to, dadigite masapol ko, isot pa baon-baon. Kakabsat, diligence kinagagat.
Mm. Kat there are times kakabsat nga masulit tayo, lalo no trabaho, awan mo't mangkit-kita kanyak nga boss ko ita. Awan mo't ti supervisor ko. Awan mo't ti manager. Kastoy latang ko na tayo. Ha, ang kakabsat at a Kristiyano tayo. Ada virtue nga masapol nga pagbibiyagan tayo. Ana dijay kakabsat. Iso deti Colossians 3:23. O dinggan yon. Colossians 3:23. Deto'y kakabsat ti antidote tayo. Colossians 3:23. And whatsoever ye do. O, kita? Anyaman kano nga ingka aramidan. Do it heartily. Anat heartily. Na impapuswan. You see? So whether at tay boss mo, tay manager mo, tay supervisor mo, uno awan, uno digiti ka ubraan, ket as a Christian, masadot ka, nga malagip mo dito nga verse. Anyway, kung na tay verse, I will do it heartily as to the Lord. Ipapan mo nga DJ aramidem para ti Apo. So, anat mapasamat, DJ workplace mo, agbalin nga worship place. Ape nga worship place. Kasi even, iji pa nagtrabaho, kumbaga kat maidaton mo ti Apo i-dedicate mo. So your workplace becomes a worship place. Because you are doing it heartily as unto the Lord and not as unto men. Ipagsayaatan na ngamin deta kakabsat. When you do it as unto the Lord, mabaling nga ti tao, hanna ka nga ma-recognize, ma-acknowledge, wano masupapakan, ngem ti Apo amuna, kat iso, kunana kat for ye shall receive the reward, kunana. Di Apo Diyos to, timang reward. Ket, God gives the power to get well. Iso na ti adapan nakabalin na nga mangi-promote. Dagiti adda ti baba, kan mangipababa, dagiti adda itingato. Kat God is sovereign. So as a Christian, si papanunod ko ako na, haan nga gaputa adda mangkit kita kanya, kunuhan na gaputa awanda, ngem ti Apo iti gapuna, nga nagagutak nga agubra, as aramidet nga, nasayaat, I will do my task faithfully. Because it is the Lord who receives this service, and it is the Lord who will reward me in return. Ita yung kakabsat. So, deta ti antidote iti laziness. Oh, kaya mga kapatid, sapay kumata, dito yung sang kabasit nga mensahe ita nga malam, kat ada na ibati na nga dakkel, nga encouragement, challenge, kada tayo nga kakabsat, datay nga nagannak, mabalintay nga ipalpalagip, kadigitian anak tayo. Amen?